Aka siz tushmaysiz, torpoq ilashadi aka. Torpoqdan torpaylar oğlum. Qancha oldi aka? Qancha oldi aka? 37 so'radimi? 37 berdi aka. 37 berdi erkek torpoq ekan. Urg'achi-ku? Urg'ach torpoq 37 ming berildi deydi. Berib edi aytgan esi. Qancha oldi aka hozir? 9. Bavul hozir sotildi 9'ga. Qancha dodasi qo'zi bu? 25. Qo'zisi, urg'ach ekan qo'zisi. 25 ming deydi. Yaxshi chiqarmanga, yaxshi chiqarman. 15 ga bo'ladi, 15 ga. Bunda barak bo'ladi, to'g'onlar. Qancha? 23 kam var. Yine vallahi aralashgan eshiklar. Sizdan da. Kimdan gap qo'ying? Qanchadan dodasidir? Kimniki? Çok be. Общий var mı? Yerde polna 21 deydi. Общий'e kaça dediniz? 21 var. Akçası kaça dediniz общий? 110 ming deydi lan. Kami var deydi. Bir qora oqshaydi aka. Yaxshi ekan. Bir qora ekan. Jazg'ilaydi, olib boqsangizlar bo'ladi bunlar. 25 tam olib qoladi. Sovuqlar 50 mingga teko. Yaxshi ekan. Qancha aka? 4 ishlar. 4 ishlar. Yaxshi ekan, jo'n jo'pu, yetdi. Endi yeni olar ekan. Yeni olar qancha bo'lsa aka? 20 ming kam. Qancha? 20 ming kam. Erkak urg'achi bo'lsa. Urg'achi? Qo'y qancha yash? Shmaylar qo'y, yaxshi. Barakasi bersin, yaxshi sotib ol. 21 ming kam var deydi. Qancha qo'y? 24 ekonomi. Erkek qo'zlar ekan 24500 berilibdir ekonomi. 24500 ekonomi erkek qo'zlar. Yeni bala qo'zu erkek urg'ach bor ekan. Zabetga chamalab elder girib joylashib o'tgan. İsteyen aka. Qanchadan dodasi? Qaysini? Общий. Negiz aralashgan erkek urg'ach aralashgan. Sol. Bir erkek be. No'g'ozi qancha dodasi buni? 15 dan odam, bir urg'ach. 15. Ha, bir erkek urg'ach 15 dedim ekan. 15. Sovuqlaringizchi? Sovuqlar Chekedagilar. 18 dan. 20 dan 18 dan deydi. Qisir ekan bular, aka? So'yish bor. Ha, so'yishga yetib chiqish ekan. Palvonlar qanchadan? Ha? 20 dan. Erkek qo'zlar 20 dan deydi. Erkek qo'zlar deydi. Qanchadan olasiz aka sovuqlar? Qanchadan? Ha, sovuqlar. 22'den. 22 dan kami bo'ladi, ha? Yetdi kun jalan so'yishga qo'ydim, baldari yo'q ekan bular. Bo'z bu? Yo'q. Sirganda? Qozini qanchada olasiz? 14. Erkek qo'zi 14 ming deydi. Erkek qanchada olasiz aka? 30. Qancha aka? 2 pullik. 2 pullik. Yaxshi ekan. Qo'zi keyin 2 pullik yaxshi. 30 deydi. Urg'achini bolasini aytmoqchi. 11. 11. Yaxshi. 11 ming deydi. Urg'achi. Qo'zlar qanchadan keldi? 14 dan. Qancha deysiz? 14,5. Cho'nglar u. 14,5 dan deydi. Qaralash deydi. Jazg'a ekitishlar. Bularni o'shandaylar? Bor ekan, kelib olaversangiz bo'tgan 14,5 dan. 15 ga cheyin o'xshaydi patologi. Jazg'a ekitishlar jalan. Sovuqlar qanchadan ekan aka? Sovuqlar 19 dan 22 ga cheyin. 19 dan 22 ga cheyin. Qancha chiqtir o'qiyapti? 6-8 aralash deydi. Yaxshi. 18 dan 22 ga cheyin.
Өте қыл қошқалар келіп қалып тұр. Қанша түштен қанша түшке чейін әке? 2-ден 8 түшке чейін дейді. Теріп аламын сендер болады екен тондар. Ақшасы қаншадан қаншаға чейін дедіңіз? 100 мыңға чейін дейді. 35 мыңнан ең төмен 35, ең патологы 100 мың дейді. Мал базарға келе бересіздер Жалалабадқа. Қылынан ала бересіздер тондар. Ені балдар сода болады. 20 мыңнан беріп алды болады екөні. 20 қыпашты 40 мыңға екөні алды болады. Ені балдар. 17-тен қойып берің деп сұрап алады. Ama eti çok olsa, eti çok olsa. Şuraz kozularız gayrı sat. 25 мың дейді. Екінші қошқар. Kamı var. Кәмі болады дейді. Екіншілер қандай болады дегендер. Ekşi koçkadı. Айттық, екінші қошқар кем. Жазғы лейді алып қойыр жүрсеңіздер, емдізілі күзге нормально жетіліп келеді. Жоқ бәқтен ерген. Әка патолог мен төмен баны айтып қойыңшы әке. Қаншадан дұрдасы? Толу 20 мың сом, төмен 13 мың сом. Еркек ұрғач аралаш ұқшайды әке? Ұрғач, пұчмал аралас. Пұчмал аралаш ба? Қанша іштер бұлар? Қозылар, Жалан қозу? 4 іштері бар. Жазғы? Толуқтар. Жақсы. 20-дан 13-ке чейін дедіңіз бе? 20-дан 13-ке чейін дейді. Чабан деген әке? Чабан. Қылдап тұр, байлап қой тұр туғандар. 20-дан 13 мыңға чейін. Әке қошқарды қаншада одасы? 23. Мұлш әке? 25 дейді. Берке нарқы 23, берке 23. Aya tuğla ona şep tutup. Қанша қойын әке? Чевич қанша беріп қойды? Қойы бұл. Еконы қанша берді? Özüne de 93. Нарқыға бұл? Қозыға дейді. Buna kaça? 9300 берді қозыға. Ұрғачы қоз екен. Камераға тартпасаң қача баштайды да, сода қалғандаршы. Ошон үчүн пышқан жерін тартайын дейсің да. Қанша болды әке? 15.700 дейді. Ұрғач екен, а? 15.700-ге бұштым азыр. Ақшаны санап алады. Ака тұрпоқтардың баланы айтып қойыншы, қаншада одасы? 35-тен дейді. Ұрғач екен, а тұрпоқтар? Ұрғач тұрпоқтар 35-тен дейді. Қаншадан одады келейсі әке? Қаншада одасы әкес? 40 mı kem var diye. Üçöne öve? Evet, жақсы үч. 40 мың. Қанша қойыз әкес? 11-ден беріңді дады, бермей дады 11-ден. 16.500 беріп қой тұрмыға. Мекта сода болады. Бермей дады есі. Yok yok, arağı yok. Yine kadar. İşin bittiğine bir bu adamın. Bu da 16 kadar 5 nokta kadar. Жазға екінші болады екен, а? 15 мың беріп тұр. Бермей дады екен есі. Қатып атыр ма, әке қатып атыр. Еркектер қаншадан әке? 80 мың. 80-ден кәм болады, а? Кем olur. Тай бұқалар екен 80-ден дейді. Bir қора, bir адамдық дейді, bir ең. 80 мыңдан кемі бар. Мұлақ кет одады. 16,5 қалып тұр, 16.500-ге. Ортада отыр, 47 мыңға сатылды. İlk uğraş yok ne? İlk yapın. Çekti mi ortada? Razı mı? Son bereket var mı? Olmadı. Sen buradan bereket var. Ben jinsi kapı olmayayım dostum. Sonra kapı olmayan adam jinsi. Şunda var. Onlar pazar değil. Eko 45 gün et. Kozlar mı eken? Urgaç kozlar. Urgaç kozlar. Жақсы екен екен kozları. Еншіге зор кен. Ең тұр екен. 22.500 дейді.
Қанша беріп қойдыңыз әкем мынау? 14,5 дейді. 4 жоқ шайды әке? Бере қой тұр 14,5 14-дің 5-ті ұрғач екен. Асын айтып қойынша қанша тұрдыңыз? 16 кәмі бар дейді. Еркек ұқсайды әке? Ұрғачы? Ұрғачы дейді. 16 кәмі бар. Нары бері тыпыршылағанда көріш тағы қиын болады екен. Жаңа тартып кеттім оны? Енді олар аштан отасың? Kızıl boy 23 kaldım da erkek olsun yani. Еркек қыздың? 23 қалың дейді. Қарачы? Paranı bilmeyiz şu. Жақсы. Бол. 23 мың алын дейді. Қызыл. Жақсы екен. Сатылды ба? 114 мен 22. 22 мың 500 оқуға? Сатылып тұр. Жақсы, бәрекәсін берсін әкелер.